Nhlekani mingisero mgaralona FM na kuhlekanisa koronga ingisela stitch kona nhlekani usikura na motlana kwa mkela kanongana ko Afrika Wa Vulavula mina ni khalanga pet mathebula ingwana rismato wa jimo xithanga mo xingirtano wa chichana makuna wa ndanda tsintaka wana twi neri masingita mol nhlekani lo yikutisela nongana ko Afrika Wa Vulavula kunja ni mingisero me rabuntlhanu leri na kupfumela ku ri na we kolonga ko u yime kulunga kulokutatwa ku hi ku khomeleni eka nhlekani lo ngopfungopfu loko khayela nguteka timhaka leti ti khumba ku tani hi rixaka hi ndlela ya khensa swinene loko mi lombe ndleve hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu nongona ku Afrika Wa Vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mavasaifa masunga ku fika le ka hafu ku pele awara yan'we nhlekani lowu timhaka ti tele mingisero mkanalo na FM a hi langutela ku twa to tala hi timhaka ta 30% laha ni kombela ku n'wina vaaki n'we mi landzelela ku timhaka ta xibindu mi hi pfuna ku twisa kantswa ku ri kahle 30% i yini i 30% ya mali muni i yini ku ndleka yini loko ku va na project ya mugangeni ku tala ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta 30% leyi hetelela ku yi tisa huyi swinene eka yin'wana miganga mi kuma ku na ti-project leti a ti languteriwe ku ti ta hetelela ti va koho ti hetelela ti nga ha vi kona se hi swin'wana swa leswi kumbexani hi lavaka ku va na we tanihi muyingiseri u kota ku hoxa xandla u hi byela ku kahle mi tiva yini n'wina mi nga va ku mi kha mi tirhana na swona twi timhaka toleto kasi xa vumbirhi muyingiseri wa mkanalona FM lexi hi nga ta va kha hi xi langutini ku ya mahlweni i timhaka ta ku va hleketeleriwa lava va khumbekaka ka timhaka ta ku yiviwa epurasini ra President Cyril Ramaphosa va tlhelele ekhoto namuntlha ku ya ringeta matshalatshala ya ku kuma mali ya bail se hi ta va kha hi bula na muteki wa mahungu wa nhlangano wa vaaki wa Afrika-Dzonga tatana Xipalani Justice lava va nga ta va hi byela kantswa ku kahle ku fika sweswi vo va tiva yini ku endleke yini hi xikombelo xo xa va ehleketeleriwa lava vambirhi ta tsundzuka ku loko va khomiwile ku hetelele ku vuliwa na leswaku ku na van'wana ku khomiwa ka vona swi nga kusuhi swinene handle ka sweswo mingitsero mkanalona FM timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku tikhomini nhlekano wa siku ra namuntlha hi ku twile ka 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle kumbe i X handle hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku hi famba njhani ni ta ri teka riqingho rero u ri muyingiseri wo sungula ka nhlekani lowu ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona ra vuntlhanu leri kambe sweswo hinkwaswo muyingiseri wa mehe andaka leswi ila inga kona mingisero mkanalona FM makomba ndlela nongora ko Afrika Wa Vulavula ka mkanalona na ikutu mingisero me ku uriyeni wena eka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku tikhomini nhlekani lowu sungula mingiseri lo nhleka kana nga mpfukeni hi pfukeni minjhani na awa na hina hi pfukeni I khensa tulo leha ngopfu taka mashavu sana lave ku ni ku tolo ni nga ku milenge mbirhi na sive ku ntanda loko ni ta va nchumu yingiseri a ka ri na hi timhakeni ta industry ya leyi ni tirhaka hi yona hala ka security a fuya ku ringeta ku n'wi pfuna ya ni twe ni khumbekini swinene ku ya hi matirhelo yo a swi hlamusela xiswona kambe mi nge ni kongomisa aka yin'we ntsena aka yena ni ta kota ku pfulela ka leya vumbirhi khalanga ku loko siku leri muthori a thoriwaka hi rona muthori a tholaka hi rona ivi a khome kontraka yi va yi tsariwile muholo yi tlhela yi tsariwa na mali ya ku munhu i ta hola mali muni so a swi endleki munhu a fika a ku aka muholo wa mina lowu a ni tshembisiwe ku ni ta hola wona wu fike wu cinciwa wu ehlisiwa xikarhi ka n'hweti loko ku ri ku wa ehlisiwa tanihileswi a nga swi khumba a ku no ku na vukhumba leti ngopfu mufambisi wa sira ni xo ku tiqingho ta yena laha fambisaka sira ni vulavuleli a nga hansi ka yena laha fambisaka sira ni nga n'wi nyiketa tiqingho ta yena a ringeta ku hlangana na yena a ringeta ku rhumela hinkwaswo swirilo swa yena swirilo swa yena swa khomeka swinene swa twakala kambe va ka sira va endla va tirha hi minkarhi yo tala kambe loko hi na ma-security hi nga va lemukisi a va nge swi koti ku swi tiva ku khampani leyi hi tirhaka na yona kumbe hi tirhaka hansi ka yona matikhomelo ya yona ma njhani kambe loko hi va lemukisile va ta cheka va chela loko swi nga fambangi kahle hambi certificate va teka khampani yaleyi nga ha operate ndlela yi va yi fisa sweswo so loko mara va nga va lemukisangi mindzuku na mindluwana va ta tshama va karhi va rila va karhi va ka sira va hi pfalela handle ene a ka ha humesa timali leti nge ti faneleke hakeriwa a ku dzineni a hi heti hi pfunekile i ku i va byerini na loko i nga va byelangi va boheka ku na u va swi teka onge ti swilo leswi le ku fambeni kahle rate ya security
kuve loko mi langute maendlelo lama hi ku mhaka leyi twala yi aname ngopfu ku na vanhu vo tala lava va nghenaka va kha va rila hi swirilo leswiwani hinkwavo va nga va vo tsandzeka ku fika ka sira kumbe va fika ka sira ivi swi kandziwa swi nga yiwi kumbe swi nga yisiwi mahlweni. Hi leswi khalanga ta mi nyika xikombiso loko ho ri na hi n'wina kwala ka radio hi vulavula hi swona namuntlha hi miyena mindzuku yi nga ha vuyi ta vulavula hi swona leswi vulaka ku xirilo xa hi xi sululekile a ni ha ha tlhelelanga ra vumbirhi kambe loko ho tlhelela ka nharhu ka khalanga a nga kahle va ta n'wi susa a nga kahle mara loko masiku hinkwawo wo tshama hi rila hi n'wina va ka sirha na ma-security hi hlekete ku veka switirhi ehansi because hi twa onge ti matirhelo ya n'wina a ma kahle because hi le ku mi hakeleni mara ku heteleleni a mi le ku hi sirheleleni hi heta hi sala hi ku ve hi le ku mi hakeleni va ka sirha sweswo swi vulavulaka hi swona va swi tiva va swi vona masiku hinkwawo tikhampani to tala and then ti le ku tirheni a ti rhijisitariwangi loko tikhampani ti nga rhijisitariwangi va ka sirha va ti vhakachela minkarhi yo tala mara mindzuku ta kuma ti le ku tirheni ivi loko va ku va thola vanhu lava hi tlhe hi tsutsumela hi hleko ta ku thoriweni mara swi tiva ku khampani yi na ti-problem mara hi la ta ha ku thoriweni hi yona ivi hi ti ta jika mindzuku ku va ka sirha a vi le ku tirheni mara na hina vaakatiko ho fanele kun'wana hi pfa hi kala hi ku no leswiwani loko hi swi languta hi vona ongeti a swi basangi so a swi fiti ku kahlekahle hi nga kumeka hi karhi hi tirha ku khampani leyi ku na leswi swi vitanaka hi nge ti-fly by night fly by night leyiwani yi le ku tikiseleni loko hi ya ka timhakeni ta mahakelelo ni twa va khumba mhaka yin'wana yi fike yi mbavisa swinene loko va ku no payday a va yi tivi loko khampani yaleyo payday yo ka yi nga yi tivi ni pfumela ku tlilayente va na right to vulavula na yona ni muthori na mina sweswiwani loko no ka ni nga ri ku fambiseni hi tindlela letinene va n'wi hlamusela tlilayente ya mina wa ni fonela ni vutisa ku a vatirhi va nga ku ri leni loko a i byele hi mani sweswo na a ku ni nge boxi leti famba i ya lunghisa timhakeni ta 1 2 3 4 ene a swi twisisa ku i le ku i ringeta ku lata ku mina na mitirhi hi ringeta ku va na vuxaka lebyinene leswi ka swi nga ri ku fambeni kahle hi ringeta ku hi swi ololoxe i va a tini ka mina minkarhi yo tala emuma swin'we swi ba hi makatla ene once ndzi swi ba hi makatla obvious i fanele a teka xitepe xa vumbirhi so yo fana leyi loko ku ri hi ku na xirilo xexo khalanga a hi tshikeli lava van'wana va rhumiwaku hi sirha hi ringeta ku kuma mufambisi wa sirha ni nga mi rhumela tinambara ta yena mu n'wi kombela a ta pfula xitichini a ta ringeta ku hi basisa i matirhelo ya njhani mara ni twa ongeti na vo va sirha va koka milenge because mfumo wa hina wu le ku va nyikeka mali lembe rin'wana na rin'wana loko budget ya maphorisa yi huma na vona va ri kumeka mali loko a vo ti generatela revenue ya vona hi voxe a ni voni ku ti-problem teto a ta va ti ri kona tanihi van'wamathekisi loko mo vona van'wamathekisi minkarhi yo tala la patwini a va pfumeli ku tekeriwa ntirho a va pfumeli ku mocheriwa hi mhaka ya ku yini va swi tiva ku va hava mali leyi va nyikiwaka hi yona hi mfumo lero loko vo ka va nga ti generatelangi vo ku hava mali yi nga ta nghena ka nkwama wa vona yale ya nomboro rhumelani kumbe mi rhumela na ncindani hi kota ku vona ku hi yisisa ku yini mahlweni nkarhi lowu taka ni ta mi a ni wa ta hetelela hi yona khalanga loko vaakatiko va Afrika-Dzonga hi karhi hi rila minkarhi yo tala hi ku ri no vanhu lava taku ya laha handle va le ku tekele ka mintirho na swin'wana na swin'wana va fanele va karhi va famba ni vulavula na n'wina ni le bodareni sweswiwani ya Mozambique ku na titiraka to ringana almost about 400 and something 500 and something a ni vulavuli hi 500 and something leti ti nghenaka ti nga kulekeli ti tlhela ti huma se leswi swi vulaka ku aka vaakatiko minkarhi yo tala ku hi tshama hi ka hi rile hi ku vanhu lava nga ku va ta hi tekela mintirho a hi pfeni hi ti vona xihoxo na hina vaaki ku na swilo swimbirhi swinharhu handle ku ta dya nkarhi wa vaaki khalanga ta mi nyiketa swona hi pfumela ku ni nga ha ri moyeni ta va ni mi hlohlometeli swona hinkwaswo hi ringeta ku ya swi lavisisa hi swi languta swi languteka ongeti tiko ra Afrika-Dzonga ri le ku hi tlangeni ri le ku hindleni ka vanhu vo ka hi nga tlharihangi hi ri la masiku hinkwayo hi ku vanhu lava talaka laha tikweni vuxaka lebyi va nga na byona na tiko leriwani hi ntsemisana namuntlha hi vulavula hi ti-billions and billions leti humaka ku nghenaka a ku na nchumu va nga ta kota ku va xitempini ku nghena matikweni ya le handle ta rila hi ririmi so leyi no tisa timhakeni ta ku ni ta mi kohlometela yona hi nga ri moyeni ametweni keseri swinene fambisa sweswo vayingiseri 0860002543 nangona ko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM na khensa swinene loko ma hi lombe ndleve n'wina timhaka leti mi nga tikhoma ti ri yini hi kwala hi la ku twa n'we ku mi angula mo ko yini ka 0860002543 ni ta teka riqingho rero ku ya mahlweni andaka lexi i 23 timinete ntsena ku bila awara ya 12 nangona ko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM a khensa swinene loko wa hi lombe ndleve ntirhi ku haxela hi ri la a Masingita Mall hala van'we ve le Ben Store un'wana muyingiseri loyi nhleka ayi khalanga
papa Mpokile. e vatomi ngovo Ikona vulavula na George ka mtsana. Yebo, George. Vulavula leti mhaka leti nga ku humeleleni laha ni vulavula ni kwa Diana mina khalanga. Sile ku humeleleni laha tixopeni ta vanhu lava taka hi le handle ne. Sile ku tikeni swilo khalanga. Sweswi ni nga yima kwala ni vona swilo swi nga ku teketeliweni swo tala. Ende swilo sweswo swi hindzeriwini khalanga. Ni ze siku rin'wana ta ndarila ni mi foyinela ni ku ni ze na xava nyama ka xopo yin'wana nge yi vuli vito na sweswi. Yi nga bola nyama leyi. Sweswiwani swi le ku endleke mfumo lowu wa hina wu koka milenge khalanga a ve le ku ndzeni ka nchumu. Sweswi ni vulavulaka la ve le ku teketeleni ka swilo la phakati le swo tala ende swi tele titiraka to huma hi kha ti famba tiraka leso ti hundza hi leso swi huma swi famba swi nghena swi huma swi famba swi nghena se loko swi nga humelelangi swilo swa ku maybe vana lava dya swilo swo bola a va ta swi ndlisa ku a va ta swi endla njhani swilo swo fana leswi nga ku swi endleni sweswiwani mi le hi kwihi n'wina Benston mina ni ri le mavole ka super creek leyi makuona la ku pheka makaya ku na swisopa swin'wana swi nga kona la ka voko ra ximati ni ntlangu mi yaleyo mi hindza mi ntlangu mi nghena la ka super creek kwalaho ve le ku tekete sweswi ni vulavulaka yimi kwala ve le ku teketeleni sweswi ni vulavulaka ve le ku teketeleni mi vula mani lava va chekachekaka swakudya leswiya swi hindzeriwini khalanga se kambe lava kokaku milenge i va mani hi ku ve le ku tirheni hi ko ku tirha koloko phela swin'wana hi swi tanani mi hlamusela loko a ku nga humelelangi swilo leswiwani a swi ta va njhani loko ku nga fangi vana lava va vulavuli va dyi mazimba na yinini wa va nga swi endlangi khale swilo leswi a ta swi ri kona swilo loko vo famba kha va chekacheka tixopo leti hinkwato a ta swi nga ri kona swilo ma ni twisisa mara vona mfumo lowa hina wu bizi na mali va koka milenge va tlhelela ndhawu ende a ve le ku ndzeni ka nchumu ma ni twisisa ni swo na taxi ku hava laha va taxiwi vanhu lava mi swi va leswi swi faka ku na taxi ku hava laha mfumo lowa a fanele hina hi tlhelela great a ni hembi khalanga sorry ku lehisa swi tikomba ku ri na xin'wana xi nga fika xi raha ntambula kambe hambiswiritano mindzero minkarhi rona FM hi ta vuya yisa mahlweni hi ndlela leyo ku na xin'wana a xi raha ntambula kambe ke ni khomeli mingisero mehe ni tshemba ku hi ta va yi hetiseli mhaka leyi a wu vulavula hi yona hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM nhleka Mas Mpokeni. hi pfukeni minjhani mingiseri Mpokeni Mas. okay Lankulu. Mas an la ku khomanyana issue hate him or love him Julius Malema a Kenya ka ku launchiwa ka Pan African Institute believe you me Africa nga ku ya kun'wana muhashi na swi twisisa politically a kaya vanhu va na mavonelo yo hambanahambana but I think as African we are on the right course ko va ku vele swi tele ya ka ti-election sweswinyana xipiti xa yena muhashi Kenya xi provini ku no ku na these young politicians that are up and coming lava loko ku vula ntiyiso ho va nyika chance as Africans hambi ku nga ri la South Africa ntsena ni twa nga ku Africa hi nga humelela muhashi Africa yi khale yi tekeliwa hansi loko ni yingisele xipiti kwala ka xi nyika kona kwala Kenya muhashi ni fike ni twisisa ku no you know what loko a vulavula hi giraffe view EFF yi na ku vulavula hate them or love them it's up to you bana giraffe view va vonela kule muhashi and ro sungula in our country bana political party leyi nga ku yi na ku vonela kule ku liberate Africa as a whole lava va nga na ti-chicken view mavonelo ya tihuku muhashi swi nge hlamarisi na ti-comment na ku nyaza na ku sola but really I think we need to salute this young man to be honest with you swi nida xivindi ku tlhontlha varhangeli va Africa lava already va nga byela ku switulu i swa vona va ta fela kwalomu ya switulwini muhashi hikuva active in that I think swi encourage na hina vanhu kambe ku va na giraffe view swi kahle kambe na Xitsonga xa vula xi ri mi nga vi ncindu i swi swimbirhi na sweswo giraffe view kambe naswona ku va ncindu na swo swi tlhela swi fika swi nga vi kahle ku na vanhu vo tala va nge le ku hluphekeni laha Afrika-Dzonga kwala hi nga koho sweswi van'wani va hluphekisa hi yona Pan Africanism yaleyi van'wani va hluphekisiwa hi ku kala vutivi se
swi sweswo hinkwaswo swi nga fanelangi swi voyamela tlhelo rin'we swo fanele swi hetelela swi fika la swi langutiwaka ku swi vuyerisa matlhelo hinkwawo ko va na challenge ya ku loko a hi nge ka Afrika ka matiko ya Afrika a hi ri na varhangeli vo fana na lava muhaxi lavatsongo na kona va yima se challenge leyi nga na yona i ku like you have said ku na kwala South Africa ha ri na ti-challenges i ku kuma a particular young leader wa tiko rin'wana a yima a ku okay hi mina loyi ku ri ku ka matiko man'wana loko if we had someone in Nigeria muhaxi va kona I know lava a va ri na xivindzi xo fana xexo politically kun'wana matikweni man'wana muhaxi ti-political rights na ti-freedom tetiya a to va hi ndlela leyi hina hi nga ku ti-enjoyeni ya ku u nga criticize anybody u na right constitution ya ku pfumela so ti-constitution ta matiko man'wana ma la Africa hi yona challenge leyi nga kona ku matiko man'wana constitution ya vona a yo va free kumbe a yo ni pfumelela ku ni nga vulavula as ni wish freedom of speech a swi kona kun'wana so hi challenge leyi nga na yona but let's encourage these young politicians that are coming from countries la ku nga na freedom of speech ku vata who knows much vo Gaddafi va fambini vo Robert Mugabe they are gone let's hope ku hi nga va na some other and loko o huma la South Africa messiah wa Africa la nga ta leader the way na loko ku he is not the main messiah ku vula ntiyiso that will be good for us as South African it may not particularly be only hina ntsena muhaxi Africa is in trouble hi vonelo hansi hi vonelo bodleleni na swin'wana let's live hi yimanyana hi ma South African a hi languteni in the broader view ku Africa is the whole ku vula ntiyiso Europe a yi tekeri nchumu loko ri tani so who are going to emerge i va varhangeri lava nga ta yima va ku here we are Africa na yona yi deserve ku va yi yima na yona yi va liberated politically financially and anyhow Merini e ka etsela botpeta ka vanhu lava va nge a hi ta swi twisisa sweswo mi swi vulavurisaka swona botpeta kambe yes sweswiwani phela ku va xitokofela xa ku ni rhambe Patrice Lumumba ka organization ya mina se loko Patrice Lumumba endla swin'wana na yena wa ni rhamba ya ko va sweswo but a swi fane swi sungula kun'wana muhaxi let's take it as ku ha ku fane ku va na ni sikanana a ni tembi ku ko va xitokofela isachi ko va ko xitokofela lexiwani xi lo kumeka xi nghenelela andleleni ya ku a ku ri na swin'wana leswi nga ku swekiweni swin'wana swikulukumba se ko va coincident xilungu va ri coincident muhaxi ku no swi kotlani ku ri ku a ku ri na spoto leri a ri fanele ri tselekiwa kun'wana muhaxi se loko ho ni sikanana hi ta va se hi swi vona hi ndlela yin'wana mara va lava nga na view yaleyo a va yi tekile mara a ku ri na swin'wana that was coming so I was amukela ku no at least EFF is doing better is doing well let's appreciate them where we appreciate them Pulantis yeah Kenzen much Nemetwele better hate them if you want but we vona va khavanda sweswiya se mitatsundzuka ku EFF ivi ramba Patrick Loch Otieno Lumumba tiviwa na wele Kenya la ku va ko ka yin'wana ya mitirho leyi a va ri ka yona hi ndlela leyo se ya ku tlangela 10 ra malembe se sweswiwani ka ku sunguriwa pfhumba reriya ra nhlengelo ra Pan African Institute le alukeya kumbe alukenya University va hetele va rhamba murhangeri wa Economic Freedom Fighters leswi van'wana va nge hayi ku nga va ko va xitokofela kambe ke hi ta ku twa na we ku ri yini mingisero munghana FM makume na rumbirhi timinete ntsena ku bela awara ya 12 swo vula ntsena ku hi nyika nkarhi ka tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi byela ku mahungu ya awara yin'we ta emisekweni ya gayisa munghana lana FM u rhandza ku khensa ka n'wina hinkwenu mi nga ta seketela masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya munghana lana FM SMA 18 hi ta tlhela hi hlangana nakambe eka SMA 19 munghana lana FM kombandela khalanga Phet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula munhu ta ku byela ku a hi meni nga ku xavela tintlangu hi meni nga ku yisa exikolweni inisini a hi rhandzana a swo boha hi ni endlela sweswo ma swi twisisa or hikuva u ni rhandza u fanele ni endlela sweswo sweswo swa mara a swi koteki ku ni nga famba ka relationship hi ku ni xavele tintlangu a swi koteki ku ni nga huma ka relationship hi ku ni xavele misisi or ni yise exikolweni or ni ndlise license or ni ndlise swin'wanyana a hi swona hi hanyisiwa ku vava kahle ku ve hi fika njhani ka ku mi fanele mi ndlisiwa sweswo hinkwaswo hi loyi mi rhandzanaka na yena ka lava nga mi tswala va nga ha lavi ku mi pfuna ku endleka yini ku fika xiteji xa ku vatswari va nga ha yi ngheni loko ri ka age yo karhi loko ri ka age yo karhi mutswari va ku famba ti vonela hanya swa wena mara mi venge ni xavele timpahla or papa mi nge ni xavele timpahla ni ri na 35 years mara va swi tiva ku na mbala mara a va ha swi koti ku noxela mara va ku
famba edorobeni a xava timpahla ora ka n'wana mina ku xavela timpahla vo vatswari kahle nga ri na vo va na xandla ka mhaka leyi hikuva vana vo hi tinghenisa ka timhaka ta ku vavanuna va hi sapota vavanuna va hi xavela swilo hi ku vo ku fika nkarhi wa ku va nga ha ri na mhaka na hina so n'wana wa nga tirhi i nga ri wa rivala ku a nga tirhi i mani n'wi hoxela mali a endla 1 2 3 or i mani n'wi hoxela mali sweswi Christmas a fana na van'wani vana a endla misisi a endla yini vavanuna lava va hi xenga hi mali se loko se hi fanele hi famba a ku mali ya yena ni yi dyi ni nge yi vuyisi ni tshiki ni famba laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingisero mugana lona FM makomba ndlela hi ku byerile ku ri hi ta bula na muteki wa mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga hi ta twa ku endleka yini le Bilavila lava ehleketeleriwa vambirhi a va tlhelela a khoto namuntlha va ka va ringeta ku lava ta kuma bail ehansini ka loko va hehliwe hikuva va ve na vukhamba epurasini ra president Surg Maphorisa leri thyiweke Phala-phala muteki wa mahungu nkulukumba Justice Xipalani Papa MJ u yime ku longa ku lota hi byela ku kahle ku endleka yini Papa MJ nhlekani mi amukele ka mugana lona FM nhlekani khalanga nhlekani nele ka vayingiseri va mugana lonene nhlekani nele ka vayingiseri va Afrika Wa Vulavula nhlekani nele ka muhumelerisi a khensa swinene tatani Xipalani hi byeleni namuntlha ku endleke yini hi ku a ku ri na ku langutela kukulu ka ku vele ku kombeleni bail va ehleketeleriwa lava a va khumbeka ka vukhamba lebyi nga endleka purasini ra president ntiyiso khalanga kusuka nampundzu loko hi ta va hi fikile laha khoto ya le Bilavila hi rindzerile hi vateki va mahungu vo hambanahambana kusuka eka swiyenge swo hambanahambana leswi nga kona Afrika-Dzonga ku tele ekhoto ya Bilavila kambe a ku talangi vanhu va le handle ku tele vateki va mahungu ntsena hikuva a va langutele leswaku vabohiwa vambirhi lava nga khomiwa va ta endla xikombelo xa bail kambe ku vuye ku vikiwa leswaku ku na mubohi wa vunharhu leyi se va nga n'wi hlanganisa na vabohiwa lavambirhi loyi na yena a nga khomiwa eka siku ra tolo a tivekaka tanihi vito ra David Joseph loyi ku nga buti wa Froliana ku nga un'wanyani wa vahehliwa ka nandzu lowu mi ta tsundzuka leswaku Froliana hi un'wana wa lava inge a va tirha ku pfuna emutini wa vona president Cyril Ramaphosa ePhala-phala farm loko mhangu leyi yi ta humelela kutani khoto se yi sungurile yi ya emahlweni laha gqweta ra Froliana ri nga le ku nyikeni ka vumbhoni bya leswaku u fanele ku humesiwa hi bail kumbe ku tshunxiwa ehansi ka swipimelo hikwalaho ka ku i wansati loyi a nga na n'wana wa ricece leri ri nga le ku mamisiweni eka nkarhi wa sweswi naswona i ricece leri nga tiphineki hi ku hetiseka ku pima leswaku loko mana wa rona o ya emahlweni a khomiwile swi nga hamba swi veka rihanyo ra vona ekhombyeni kutani mfumo wu kombisile leswaku wu nga ka wu nga ali xikombelo xa manana loyi hikuva i xikombelo lexi xi tikombaka xi ri na ntikelo swinene kambe ku na vabohiwa lavan'wanyani vambirhi ku nga David Joseph loyi a nga khomiwa eka siku ra tolo la nga ta heleketa emaphoriseni na yena u hlanganisiwile eka lava nharhu leswaku a ta kota ku ta yimela enandzu wakwe i vanharhu mi le ku vulavuleni hi vambirhi lowu wa vunharhu i mani i ntiyiso leswaku i vabohiwa vanharhu lava nga kona eka nandzu lowu hikuva mi ta tsundzuka leswaku lavan'wanyani vambirhi va ve va ti vonakarisa ekhoto eka nkarhi lowu nga hundza lowun'wanyani wa vunharhu i Emmanuela David loyi ku nga mubohiwa loyi a nga zanga a khomiwa ro sungula na yena Froliana Joseph se swi vula ku timhaka ta bail a xiboho a xi se tekiwa ku fika sweswi a ku tekiwa xiboho khalanga i kona khoto yi sungurile eka nkarhi wa sweswi kusuka dyambu hinkwaro hi rindzerile tanihi vateki va mahungu hi khamile ehandle ku vona leswaku nandzu lowu wu ta sungula kambe loko u fanele u sungule eka mixo siku namuntlha hi ve byeriwa leswaku gqweta ra vahehliwa ra ha tihlanganisa na vona leswaku ri ta kota ku kuma vuxokoxoko lebyi hetisekile leswaku nandzu wu ta kota ku ya emahlweni mi ta tsundzuka khalanga leswaku nandzu lowu wu humelele hi lembe ra 2020 epurasini ra vona president Cyril Ramaphosa ra Phala-phala a hi hetseleni kumbexani mi nga hi tsundzuxanyana kahle
a ku sunguleni ka loko va ya khoto ro sungula a ku ndleka yini loko namuntlha ku ri ko va lava ku kuma kumbe ku ndla xikombelo xa bail? Ntiyiso Khalanga, loko ku nga siyiwa a khoto eka siku ra namuntlha maphorisa va komba leswaku va le ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku vile na ku tshoviwa epurasini endlwini ya president wa tiko yena president Cyril Ramaphosa, laha va nga komba leswaku va le ku endleni ka vulavisisi lebyi va nga le ku dyondzeni kutani va ta khoma va ehleketeleriwa hi nkarhi lowu nga hetiki mbirhi. Hi vone loko se va ehleketeleriwa va ta va khomiwile ivi va tisiwa a khoto eka vhiki leri nga hundza, laha swi nga vuya swi kombisiwa leswaku vaehleketeleriwa lava va yaka ekhoto eka siku ra namuntlha va ta tlhela nakambe va vuya ekhoto eka siku ra namuntlha leswaku va ta kota ku ta endla xikombelo xa bail. Kambe lexi xi tivekaka leswaku xi kona hileswaku ku na mali leyi nga vuya yi tekiwa eka purasi leriya loko ku hi lembe ra 2020 hi February. Ku tlhele ku kombisiwa namuntlha ekhoto leswaku loko mali leyi nga si tekiwa ku ve na ku lahleka eka lava va ehleketeleriwaka leswaku hi vona va nga teka mali eka siku ro sungula loko va nga siya va ya tshova endhawini leyi. Loko leswaku Khalanga timhaka leti hinkwato ka tona a ti nga tiveki leswaku ku humeleni epurasini ra president ku fikela loko loyi a ku ri yena mufambisi eka state security agency Maphorisa a ta va a pfurile enandzu ehenhla ka president a komba leswaku ku ve na mali leyi nga lahleka endhawini liya naswona ku vuye ku tumbetiwa mali yo karhi, laha a nga vula leswaku ku na vanhu lava nga hoxa xandla kona leswaku nandzu lowu wa tumbetiwa naswona a wu yisiwi emahlweni. Hi laha ku nga va na huwa swin'wana na Afrika-Dzonga laha swiyenge swo hambanahambana ku katsa na vona musirheleli wa vaaki va nga kombela leswaku va fanele ku lavisisa mhaka leyi kondza hi ta fika laha namuntlha maphorisa va nga khoma vaehleketeleriwa va nga va khoma. Kambe mi ta tsundzuka leswaku loko musirheleli wa vaaki a ta va a lavisisile eka mhaka leyi u vuye a komba leswaku president va hava xandla xo karhi lexi va nga xi hoxa, naswona hambileswi nkulukumba Fraser va vula leswaku president va tsandzekile ku vika nandzu lowu emaphoriseni. Kutani vana va ve va vikela munhu wo karhi a ku ri yena loyi inge a ri xiyenge xa vusirheleri eka vona president, tanihileswi va nga xi vika eka VIP presidential protection team ya vona leswaku va fanele ku yisa mahlweni no lava vanhu va ehleketeleriwa lava etikweni akelani ra Namibia. A ni ku hetile kambe xivutiso xin'wana lexi kumbexana naxo xi nga na nkoka hi nga va hi vutisa tatana Xipalani, vanhu lavawani va khomiwa hi mhaka ya ku hi vo va nga yiva kumbe va khomiwa va hehliwa yini? Va langutane na swihehlo swo tshova na swihehlo swo va ku lahlekile kumbe ku yiviwile mali epurasini ra president Ramaphosa ra Phala-phala. Eka nkarhi wa sweswi hi vona va ehleketeleriwa eka ku va ku yiviwe mali endhawini leyi. Hi ta tsundzuka leswaku va va ehleketeleriwa hikwalaho ka ku va tshove na milawu yo karhi leyi ku vikiwaka leswaku va hehliwa na hi milandzu yo fana na va racketeering na va money laundering. Leswi ti kombaka leswaku swa ti komba leswaku mfumo wu tiyimiserile swinene leswaku vanhu lava va fanele leswaku va khomiwa hikuva ku ve ku lahleka mali leyi loko endliwa vulavisisi byo hambanahambana swiyenge swo hambanahambana swi nga vuya swi komba leswaku mali leyi a ku ri na ku ehleketa leswaku yi hume eka n'wamabindzu to a sukaka etiko ra Sudanese ku nga Hazim Mustafa loyi hi lembe ra 2019 a nga vuya a xava exiharhi eka purasi leriya kambe mali ya kona yi ve yi nga tekiwi Khalanga. Teko mahungu tatana Justice Xipalani, khensile swinene nkarhi wa n'wina ku ya ku engeta. Ku khensa mina Khalanga no khensa ku nyikiwa nkarhi eka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Enkomo isweswo mingisero Munghana Lonene FM lava mbatwa emteko mahungu wa nhlano wa xo Afrika-Dzonga tatana Justice Xipalani va vulavulaka hi timhaka letiya ta ku
kuva ku langutiwe milandzu leyi yi hehliwaka vanhu lava vanharhu ku fika sweswi va hehliwaka ku va va yive ikhonomi ya ka R580 wa magidi ya tidolara ta Amerika leyi ri pimanyetiwaka ku lomuya ka 10 miliyoni ya tirandi hi nkarhi wa koho eka purasi ra president hi lembe ra 2020 kasi vanhu lava hi vulavulaka hi voho i va le Namibia ku nga Emmanuela David na Froliana Joseph hi ndlela lesilo wa vunharhu wo va na malembe ya 27 a nga se humelela ekhotweni kumbe ku tivonakarisa ekhoto hi ndlela leyo mhaka vito ra yona hi kha hi nga ngheni ngopfu ka rona ku ya amahlweni ina ku ra ku Afrika wa vulavula ka Mugana Lona FM makomba ndlela mhaka leyi mi nga rila hi yona na yona ya ku mi pfa mi foneriwa va ku veri va lava ku mi khondona mi humesa mali ku mi ta kota ku nghena exiphoriseni a va vurile Surgeon Rikhotso kambe va rhambile ku va tlhela va swi vula futhi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi ntiyiso mingiselo Mugana Lona FM na ku ya Afrika wa vulavula hi tirhi ku tisela wona kusuka la Amasingito Mall Ben Store Agiyani eka masipala wa Greater Giyani hi laha hi nga kona eka xifundzantsongo xa Mopani Limpopo Afrika-Dzonga kunjhani kwala nga yingisela ri kona khensa swinene loko hi kha hi famba swin'we nhlekani lowani hi lava ku bula na tatlana kumbe Surgeon Rikhotso lava hi lava ku bula na vona endzhaku ka loko ku ve na hoyi tolo van'wana va yingiseri va ku va tshembisiwa na ku va fanele va humesa kolomiya ka timali to nge leti ti lavaka ku loko se ti humile ko va nga ta tweriwa vusiwana va kota ku nghena ku ya mahlweni na gondo ra vona ra ku ringeta ko va maphorisa hi ndlela yeleyo xana swi kona swoswo leswo ke nako loko ku ve a swi kona tanihi xiphorisa mi tsundzuxa ku va endla yini a hi amukeleni Surgeon Rikhotso hi twa ku vona va angula va ku yini Surgeon nhlekani hi mi amukerile ka Mugana Lona enhlekani na nhlekani na le ka vayingiseri khensa no amukeriwa mi hetile ku tsarisa a Mopani a hi se heta a ri na gondzo ro leha kwala na vhiki leri taka loko va karhi va tsala va ta tsala va karhi va yima masiku mambirhi manharhu hi ta va hi nga ri ku tsariseni hikokwalaho ka swiphiqo swin'wana na swin'wana leswi hi pfaka hi hlangana na swona kambe swi karhi swi nga katsi ngopfu mhaka ya ndhawu ko va switirhisiwa swin'wana na swin'wana leswi hi fanele ku kumeka hi swi landza aka tindhawu to karhi ku va swi kota ku pfuneta ku migingiriko yo tsarisa yi ya amahlweni a hi se heta swi ta gina hi ti 30 ta November ku tsarisa se ku fonela ku vanhu va pasile 99 se mi sungurile ku va fonela hawa muhaxi a ku si foneriwa munhu ku i pasile a hi swi kuma mimbuyelo ku hava na mbuyelo na wun'we lowu wu nga vuya ku fika ka nkarhi wa sweswi loko se ku ta fika mimbuyelo leyi nga vuya swi vula ku hi ta va tivisa na swona ndlela leyi hi nga endla rona kwale ku sunguleni loko hi fona hi va fonela ku ta va ta tsala hi leswi nga ta tlha hi endlisa swona loko hi fanele hi va vitana ku ta va ta yisa leswi swi nga sala amahlweni kambe ku fika sweswi a hi nyika munhu mbuyelo a hi amukela mimbuyelo ene a hi fonela munhu hi n'wi byela ku i pasile kumbe i fairile leswiwani ni lava ku mi vutisa swona mi swi vurile kwala loko a ha sungula ku vanhu va fanele va va na vukheta ku na hoyi yin'wana ya ku vanhu va ta ku fonela va ku hi fanele ti ta tsala swi ku yini ivi mi hundza mi ku na loko se ku lava ku vuye mbuyelo vanhu va ta ku fonela va ku hi le kusuhi no va yi tekiwa kambe xiphiqo hi ku i xotanyana hi timaraka timbirhi sweswo ku nghene muyingiseri tolo a vulavula hi sweswo a ku vele ku n'wi koxini kolomiya ka ku tlula magidi 20 hi ndlela yeleyo se mi ri yini hi xiyimo xexolexo tanihi xiphorisa mi se swi twa swilo leswiwani ku vanhu va tile va ta mangala na koho loko mina no foneriwa sweswiwani ni hlangana na xiyimo xexo mi tsundzuxa ku ni endla yini ni nge hi kombisa mahaxi ku swiviko swa muxaka walowo hi ve hi swi kumile hambiloko ku nga si va na nandzu lowu nga ta wu ta mangariwa ximfumo wa vanhu lava kombisaka ku va tisiwa ku va aka hi ndlela ra vugevenga ra muxaka lowu kamasi mi nge hi ro sungula hi rhandza khensa swinene aka xitichi xa hina Mugana Lona loko mo tsundzuka matholelo ya lembe leri ni landzelerise kusukela a ku sunguleni ni hi nyika nkarhi hi karhi hi tivisa vaakatiko ene leswi mufambisi wa hina wa xifundzantsongo xa Mopani District Commissioner Major General Mashava a swi va tsakise swinene hi ku va kombisile ku va tshemba ku swilo hinkwaswo
swi ta famba kahle ku na vaakatiko va le ku yingiseleni ene va le ku tsundzuxiweni. Kambe leswi nga hi hlamarisa kusuka ndaka kumbe vhiki leri nga hundza ku na vanhu lava va hi fonelaka va kombisaka va le ku foneriweni hi nambara yo karhi ingaku yi pfa yi ku 071 yi pfa yi ku 072 va byeriwa ku va tsale swikambelo a va pasangi va kume ti-82%, se va fane va ngeteleriwa va kota ku va va pasa va koxiwa tihomu ku ya hi leswi mi nga vula swona mahaxi. Kambe ni nge hi kombisa ku loko va nga sungula ku tsala hi na ntirho wukulukumba ngopfu, siku na siku hi va hi ri kona leyi va tsalelaka kona a xigweji hi karhi hi va tsundzuxa ku tinambara leti hi mi fonelaka hi tona na loko se mi ta vitaniwa ku ta tsutsuma kumbe ku endla swin'wana leswi lavekaka hi ta tirhisa tona ku va hi mi fonela. Loko hi karhi hi kuma swiviko swa muxaka lowu swo tikomba kahle ku nkarhi wun'wana wo tibyela hina hi ri maphorisa vaakatiko va na maendlelo ya vona ene ha swi twisisa ku vaakatiko ni ntiyiso va le ku laveni ka mintirho va le ku tweni ka ku vava ene hi vulavula hi karhi hi swi tiyisisa mahaxi ku a hi tshama hi xavisa mintirho siku na siku hi ya hi karhi hi va tsundzuxa vaakatiko. Kambe swiviko swa nghena tolweni kunene ku fone van'wana va ka xiyandani va kombisa ku baloyi no vuli ku na vatirha hi tshembisiwe mali yo karhi tatani baloyi vutisani n'wana ku loko amukela riqingho ro n'wi vitana ku a ta tsala i foneko hi nambara yihi. Then sweswi mi teka nkarhi mi ti nyika mi bula na makhamba lawa lexi talaka ta kombela xona a ka vaakatiko i ku loko va tshuka va hlangana na swiphiqo swa muxaka lowu loko va swi kota lava nga na tifoni to recorda a va record vanhu lava a va teki vuxokoxoko byin'wana na byin'wana lebyi va vonaka nga byi ta hi pfuna ku va hi kota ku khoma va ehleketeleriwa lava. Va xiyenge xa hina xa vuhlori hambi ndzhangelo wa namuntlha a hi karhi hi kombisana na vona ku hi na xiphiqo swinene vaakatiko va le ku rileni va le ku foneriweni hi vanhu lava hi nga va tiveki ku i va mani ene tinomboro leti loko mo cheka aka Truecaller va ti endla va tlha va tsala ku recruitment giyani loko va va fonela va langa viti kumbe va langa va ku Surg Rikhotso kumbe Surg Baloyi sweswi va swi lavisaka xiswona ku ri ku hi ku va endlela ku va kota ku kanganyisa munhu loyi va nga langutisela ku a va nyiki swo karhi. Se hi nga ta kombela swinene aka vaakatiko ku va nga tshuki va wele aka khombo lero ntirho a wu xavisiwi ene ntirho wa xiphorisa a wu xavisiwi hi kombisile mahaxi na maendlelo ma kona loko swa ha sungula ku a xiphoriseni munhu o ti thola i pasa test a ya tsutsuma a ya ka interview a heta a ya ka medical loko swilo swo hinkwaswo fambe kahle swi vula ku i ta famba ya college. Kambe loko a nga fambi swi vula ku maybe ku pase vanhu vo tala hi boheka ku ya langutisa ku i mani loyi a nga tirha ku antswa ku tlula van'wana ivi hi teka lava nga tirha ku antswa ku tlula van'wana va famba lavan'wana va ta salela ndzhaku va ta ya ringeta nkarhi lowu taka. Kambe vaakatiko va busy swinene va le ku kanganyisekeni mani van'wana va ka gongongo already a va lombe na mali yo ringana 10,000 leyi a yi fanele yi ya depositeriwa munhu yaloyi va vulavulaka hi yena na ku un'wana wa xaka ivi a hi fowunela loko yi karhi hi ringeta ku nkarhi walowo hi ku ve swilo swa xihatla hi lavisisa ivi swi ya kuma ku tifoni namba to teleto a ti tirhi. Se i ntiyiso leswi va swi vulaka vaakatiko va le ku xanisiweni kambe hi ri maphorisa a hi hina hi mi fowunelaka i swigevenga ene nga kombela ku vaakatiko va nga va nyiki nkarhi vanhu vo valavo a va va byeli ku i ntiyiso swikambelo va tsarile mara xiphiqo lexi hi nga na xona mahaxi sweswi i ku vanhu lavawani vuxokoxoko bya vanhu lava va byi kumisa ku yini ku lava ta lava ku kotlanisa kona hi lava swi tiva ku Phala-phala i tsarile a ri a xigwezi. Kambe loko ri na tinhlengeletano laha a xikarhi ka vhiki ri nge ti ku la ta vona ku hi cinca maendlelo kumbe ku na ndlela rin'wana kambe leswi a swi sunguli hi nkarhi lowu wo tsala hi yo mhaka loko ku sungula nkarhi lowu hi swi kombisaka xiyanimoya hambiloko maphorisa va ha ku vuya a college nkarhi wun'wana ma fika va n'wi fonela va ku hayi wena i posiwe a Bakersford cellphone number ya wena hi leyi so and so hi ta ku teka hi nga ta ku vuyisa a Giyani mara loko u nga ri na ngondo i ta tikuma i karhi i kanganyiseka i karhi i burisana na vanhu valava not loko hayi loko u nga ri na ngondo ka kombela khomera ku tirhisa rito lero i tikuma i werile aka vanhu lava i swi tivaka ku a swi yelani helo na ntirho. Se minkarhi yo tala i ku la ta kombela ku la ta tsundzuxa vaakatiko ku a va ti voneli i ntiyiso va le ku foneriweni mara a va hi nyiki vuxokoxoko byin'wana na byin'wana lebyi nga ta kota ku va byi hi pfuna. Hi tlhe hi kuma na swiviko mahaxi swa ku la Giyani ku na tindhawu timbirhi laha i nga ku munhu loyi kumbe vanhu lava loko va fonini va hlangana na vona va tala ku tirhisa pholo ya white na swiyiniyini a xihundla sweswo loko hi sungula so timhaka ta ku hi xin'wana xa leswi nga fika swi karhi swi humela a rivaleni lo karhi ku lavisisiwa mara vaakatiko va ha tumbeta mahaxi ku fikela loko va ta dyeriwa mali hi kona mi nga ta va vona va ta a police station na sweswi hi na ku tshemba ku va kona van'wana lava nga ku weleni va nga ku humeseteleni ka timali totoleto mara loko siku ri ta fika hi lava nga tata se va ta mangala ka hina ku hayikho hina hi humese mali wa mina n'wana a nga fambanga hi la se ku va ku ri na swivutiso swo tala ku mali leyi yi humesiwa kwini hi ri maphorisa ena a hi tivi nchumu vaakatiko va nga tikumi va werile aka
khombo ra muxaka wolowo kumbe vugevenga byelebyo. Ku na nkulukumba un'wana i rhumela hungu la i ri i kombela ku hlanganisiwa na n'wina ku na swin'wana lava ku mi hlamusela swona swi nga fambi kahle hi nandzu wun'wana ni mi rhumela vuxokoxoko bya yena. Mi nga yi rhumela na lava va nga na swiphiqo swa ku nkarhi wun'wani va kumeka va ri karhi va foneriwa hi vanhu lava hi ta va nyika nambara namuntlha xikulukumba i ku va ku heta vugevenga i ku tirhisa tinambara hi ndlela ya vutihlamuleri va busy swinene a hi mhaka leyi nga helela laha aka xifundza xa hina xa Mopani na national va busy na province se kambe nambara leyi nga ta va nyika a hi nambara leyi va nga ta kuma maphorisa lava ya ku va ya khoma vanhu vo valavo i nambara leyi nga ta yi tirhisa ku va hi va hlanganisa na vanhu lava nga ku tirhaneni na milandzu leyi ku hi nga ka hi nga va paluxa aka nkarhi wa sweswi ku i va mani lava nga ku lavisiseni ka milandzu leyi nga ku hi nyikeni ka swiphiqo. Nambara leyi va nga yi tirhisaka kumbe i nkarhi wa kahle hi ta nyika hayi va nyikeni Rikhotso va nyikeni i 082 451 7179 hi ta yi phinda nakambe i 082 451 7179 se loko va fonela riqingho rolero a va swi tivi ku lava nga ta yi hlamula va ta va pfuna ku va va hlanganisa hi xihatla na lava nga ta kota ku va va pfuna kambe a tiyisisa mahaxi ku va nga tshuki va teke swimalana swa vusiwana va ti byela ku va hakelela ntirho wa xiphorisa a wu xavisiwi ene hi leswi nga vutiseni ka ku vava ka district commissioner wa hina Major General Mashava hi ku huwa leyi yi kumeka yi karhi yi biwa kwala ka xifundzatsongo xa hina xa Mopani se lava va nga na vuxokoxoko lebyi nga ta kota ku va byi hi pfuna bya xihatla ku va hi khoma vanhu lava a va hi lunye ndlela mara hayi hi le ku va laveni lava ya va nandzu lowu va lavaka la ta humangala na vona va nga tirhisa nambara yo yaleyo swi vula ku va ta pfuneka kumbe xana va nga hi rhumela vuxokoxoko bya vona swi vula ku ta va fonela a xihundleni ku tlula ku va la ku pfunekisa ku yini. Khensile Rikhotso khensile swinene hayi mi yi khome hi timhondo nyari ku le ku tikeni kambe mi swi ri tani Khensile a yi hlayisekani wo tshemba ku vaakatiko va ta va ri karhi va swi twa ene siku na siku a hi swiphiqo ku loko va tile a xingwedzi loko yi karhi yi adiresa vana va vona va kumeka va ri kona na vona vatswari va karhi va swi twa hi ku hi vona vatswari va hetelela ku va endla milandzu ya muxaka lowu mi kuma ku loko n'wana a vulavula leswi va hetelela va tshemba mara ha tiyisisa General Mashava va tshama va xavisela munhu ntirho na vatirhi va vona na hina hi tirhaka ehansi ka vona ha swi tiva na hi nkarhi wa nhlengeletano ku i yini va swi vulavula ka ku na ntirho wu xavisiwa munhu to tiyisa college hi yexe ni mi twile Rikhotso inkomu hlayiseka Sergeant Rikhotso va suka ka xiphorisa xa Mopani va kha va vulavula hi timhaka ta oyoyi leyi yi nga kona ka vula minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni swi vula na sweswi na ha engeta ku nga va ku ri na un'wana a nga tshama kun'wana a ku mina ni tshame ni nghena nakona ku ze mi ni vona ni te ta ni nghene hi mhaka ku ni fambe hi gondolo leri se hi yo mhaka mi kuma ku van'wana va swi tiva ku kumbexana swa tirha tika swinene mingiseri wa mehe kambe a hi pfumeleni ku sweswiwani hi ta ya mahungu ya misava ivi hi ta vuya yisa mahlweni teka na riqingho rero ka 0860 002543 hi ndlela yo yele kumbe ku kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 twana loyi ni nga seka mahungu ya misava veri vaxumi muhaxi a ni enerisiwi hi ntshamo wa namuntlha a khoto ya vilavila a ni ehleketa leswaku kulukumba Arthur Fraser u fanele a tengisiwa hi nandzu wa ku tumbeta vuxokoxoko tanihileswi a ri hofisini Fraser hi nkarhi wa kona a tengisiwe awara ya n'we henhla ka nhloko wa Ben Stone themba ku swi tanele tiyani na kwala aka mzilela mi nga yingisela mahungu ya misava ya awara ya n'we hi lawa ya landzela na tatana Hlulani Fanuel Magayisa nhleka rhumela kandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 Budpet na mumelerisi hi 2018 Budpet hali manyiti vo hluvukana hali ku sula hluvukana ni vo tlhavekisa va Gothenburg ni vo Seville aku lava ku akwa mall la nga fika ku celiwa ku leveliwa ku boriwa na mati mara since 2018 ku ta fikela sweswi a hi voni nchumu Budpet swa ku famba yini a hi twi nchumu swa ku famba yini mall wa ha ta ya mahlweni kumbe a wu nge yi mahlweni hi leswi nga swi tiveki ri vaakatiko va manyiti Budpet mene na xivilelo ngopfu yo ku a Khunuku tlula mahansi kwa dropeni ikule Budpet swa durha swa ku famba
manke Godfrey Gothenburg Budpet a ni kombela ku hi pfuniwa eka leyo mi hi lavisela vurhangeli ku va hi hlamusela swa ku famba yini inko inhlekani khalanga na swi khensa ku humesiwa ka masocha ku va ya lwisa vugevenga hambileswi ni nga swi twisiseki kahle ku i yini leswi va nga ta fika va swi endla leswi maphorisa a va nga swi endli hi ku twisisa ka mina problem ya maphorisa ngopfu timhaka ta ku ta nhlayo ya voko hi yitsongo na ti twisisa mara a hi swona ngopfu swi tata ku vugevenga leswi tata ku vugevenga i ti-rights leti nga koho ta swigevenga swi chavi ku ya jele hi mhaka ku va swi tiva ku hambiloko va ri kwale jele va ta fika va lwisana na nawu swinene hi ku tirhisa milawu ya leyi nga koho yi nga in favor of swona swigevenga leswi so vanhu va South Africa kumbe mfumo wa South Africa wu fanele wu lunghisa justice system ya South Africa hi ku va nga ta kota ku hlula vugevenga a ni xi twisisi ka xa special lexi nga ta xi ta endliwa hi masocha atikweni i Mukasi ka Ndhambi inkomu Rixile botped kombela ku pfuniwa mani kombela ku pfuniwa hi mati ya hlupheka hi mati swinene hale ka Zumeri ni ta vulavula ka Mzileni ka Matsosela na le ka Khashani a ya ha makumi mati a hi tivi ku mati ya famba na tipolitiki or ka njhani ku nkama lowu a ya ha rhangela hi Mr Mkhari kusuka ka Xitlakati mati a ma fika hinkwawo lama ma nga la nondzini aka Xitlakati a ma fika na haleni sweswi since ku hume lavayani ku nghene van'wani mati a ma ha fiki dololo se a hi la ku mi hi pfuna ku hi lavela va rhangela swa mati kumbe ku langutisa timhaka ta ku hi nga pfunekisa ku yini because mati mi le ku hlupheni swinene mi le ku hlupheni ka matiko ka switandi swa hale kaya a hi makuma hina mati total se hi la ku tiva ku mati ma nghenelela kwini ka swa fana ka tipolitiki kumbe swo karhi na hikuva a hi le ku nyika nchumu sweswo mati ma kala inkomu botped a mi ri na believe vuma aka Matsosela inkomu enhlikana wa ximbotpet ya namuntlha ni nghenele varindzi va hina va xiphorisa ku nga va le magondweni ku nga va masocha botpet vo talanyana va vona a va fiti ka mitirho leyiwani a va fiti that's why corruption ya kona u tori la swi nga heli khalanga khale phorisa a hi ku kombiwa ku lava ku phorisa a wu swi vona wena ku luwa hi phorisa a nga ri ntirhweni njhani a hloniphisa na hi mahanyelo ma koma daily lava sweswi khalanga ni kombe un'wana 2 weeks back va ku luwa hi phorisa ni kanete ngopfu a ta kwelerera ku a tshama hansi kunene a khacina khalanga so na swi vona ku a hi hela tanihi tiko wo vona ku ne luwa nge ni khomi loyi malwisisi that's why loko va ri mintirhweni loko va yi tirhela kona i ku dilana na tekisi va ta kuma mali ya byala inkomu khalanga na muhumelerisi ekwalano mhaka leyi yini vavaku ngopfu i mhaka ya kono sweswi ku ya fika ti-election va lava ta ku mani na mani a vhota se vanhu lavo ka va nga tirheku va nga na over 35 years va ya vhotisa ku yini hi ku no ka mfumo ka ndhawu to tala va vulavula ku no 18 to 35 swi vula ku no vanhu lavawani va nga na malembe over 35 swi fanele ku va nga vhoti musiku no ni vona ku nga ri na procedure ku ya mahlweni ku no va tlhela va vulavula na certificate swa ti-grade 12 leswi ka swi nga pfuniki nchumu ku ko va ti nikisanani just a general worker swi ni vava ngopfu kuma ku no u ya na degree u tlhela u ti tirha as a general worker inkomu khalanga munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula
kume mona timena tintsena kupela ura ya khumenara ibuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko ko Afrika wa vulavula ka Mkanana na FM eka ku hoza faras mala molela ra vutlhanu ra kahle mingisero Mkanana na FM la nga ko na kupfumela ku ri na we tindlela hinkwato ti kongoma a First National Bank Stadium na heta va hi ri kwale mindoko hi vona ku Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates ko endla ka yini mi hi hlayisa ka n'we mi hi hlayisaka na malembe loko hi tshika hi tekwala mi nga vi ya cinca mindzuku se mi languta tlhelo rin'wana ma hi vo mhaka koho kambe swi ri tani mingisero Mkanana na FM a hi telangi swona la hina hi lava ku bula hi timhaka ta tiko eAfrika wa vulavula ni yo twa un'wana ka voice note a vulavula hi timhaka letiya ta masocha ni twa vanhu va kha va nga ti khumbi a ni tivi hikokwalaho ka yini hi mhaka ku mina ni vulavulangi hi yona kambe i mhaka yin'wana ya nkoka swinene yaleyo ku president va teke xiboho xa ku a ku huma socha ya lwisana na vazamazama hi yo mhaka ya kona a hi mi tweneni na n'wehe loko mi ri na tlhelo rin'wana ro angula ka mhaka yaleyo na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na to ra vuntlhanu leri un'wana muyingiseri i ri ni vutisa ku hikokwalaho ka yini masiku lama vanhu vo tala va kha va endla ti-tournament va nga endli ti-league leswiya swa ku va ku na league leya ku ti tlanga ku fana na sweswi va premiership na yini na yini swa kambe ku ndliwa ti-tournament va ku ku na tournament ka munghonghoma ku na tournament kwihi a hi koti mingisero wa mina na yeleyo kambe ku na mingisero un'wana hi loyi nhleka exikanisa vona botpet na vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowukulu la tikweni ra hina botpet a ri za le ka xivo kahle yo hlamula kambe yana ni mahlweni mingisero wa mina ku hava musi ku nga vi na ndzilo swa siku rin'wana mi ta khomanisa namuntlha lexi nga ni nghenisa laha botpet i ku lava ku vulavula hi miako ya na mi twi a ni ku lexi nga ni nghenisa laha namuntlha ya government ya hina hi xiyimo lexi nga ka xona xo ka xi nga tshamisekangi ku government ya hina yi tsakisiwa hi leswi miako ya hina or miako ya vona leyi va yi tirhisaka yi nga ka xiyimo xa kona na leswi ni swi vorisa hi yini botpet a swi na awara na ku nghena ka muako wun'wanyani a ni tshembi na siku na rin'wana ha ta pfuka ni yini mara i muako wa government a ni eka barracks yin'wanyani botpet a Protea nchavi no swi vula botpet loko mo nghena lahana ni ku ri mi famba mi kha mi languta ndzhaku na le mahlweni na le matlhelo ka chavise botpet ni zeni ku lombisa ko tluma ko endleke botpet ku hava nchumu lexi xi tirhaka ku gezi ku mati miako ya kona botpet yi hava yi pfumala na roof ni ze ni vutisa laya ni vutisa ka vanhu lava ni eka vona ku ri why ku ri so va ku ze ku ta kontraka yin'wanyana yi tela ku renovate loko yi fane yi renovate instead ya ku yi renovate yo yivetela swilo yo vo sungula ku yiva tiphayiphi va yiva tintambu ta gezi va tlhatlhamula roof va ku va renovate ku tendara nyana botpet ka chavisa se ni ku vutisa ku se mi tshamisa sweswi na a ku hi laha ku tshavaku maphorisa ma hina lama hi ngo ma fana ma pfuka na mpundzu ma hi korhakela yi ri kambe ku va mi vone kwala a Protea swi nga va swi vula ku i miako ya mfumo kumbe ko va kwala ntsena hikokwalaho ka yini mi fanele mi swi angarhela mi ku miako ya mfumo yo yile ka xiyimo xo tika ku ve mi lo vona kwala Protea ni ri ku vulavula ku to va xongela n'wini that's why ni swi angarhela leyi ni nyika xikombiso hi yona a wu kona muako wa mfumo lowu nga sala kahle wu nge le ku tsakiseni sweswi yin'wana loko i nghena
maybe loko vo ku rhumela ka vo va va ku rhumele ka maybe ka 4th floor Woodped kusuka ka 2 ya henhla ka ha ri ya gezi hi xiyimo lexi hi nga na xona ku ri nchumu lowu fambaka laha tikweni leri Woodped mata ku ncini emilenge Never a hi hlanganeni leyi nga ta hlangana kona hi nga byeli vanhu Sabo hi ta hlangana kona okay swinene very nchumu lowu famba ku Afrika-Dzonga sweswi emilenge ai vayingiseri va n'wina hayi kona chidani vayingiseri va n'wina hayi kona mi tsakile 0860002543 un'wana loyi mingiseri nhlekani hayi budi papa hina hi pfukeni minjhani hayi pfukile botome mani xikalaviti Woodped ene nqambi se la ta vulavula ka 2020 tinqambi leyi apply mali leyi ya 2020 se na mina ni ve yin'wana leyi ni nga apply Woodped and apply ni ri agiyani se ni ya humelela hi 90%. Se loko ni humelela ku hi 90%, loko ni lava ku ta tiva swa ku yisa amahlweni hingisa ku yini nhlamulo a ni yi kumi va gcina va vuyisa list yin'wana yi nga ha vulavuli hi ti-percent yona yi vulavula hi ti-recommendation ku list leyi yi recommenda tinqambi ta 51 se loko ni ya ku a hi langutiseni hi vona ku laha ka 90% leyi ni nga yi kuma ni kona laha ka ku recommendiwa na swi kuma swa ku ri a ni kona laha ka ku recommendiwa laha ka 51 ya tinqambi se ni vutisa a hi sunguriseni loko n'wina mi va ku va mi recommend a va ku va mi recommenda ku yini a ku yo vuya list ntsena leyi yi kombisa swa ku tinhlamulo leti ti nga vuya ta ri 80% leyi ya ku recommendiwa hi leyi va nga yi vuyisa loko va pfala leya ya ti-percent leyi hi nga qualifya hi yona leya ti-percent a yi vula ku loko mi ri na 90% swi vula yini hi swo leswi a ni lava ku tiva swa ku swi vula yini ku yisa amahlweni se nhlamulo ni nga yi kumi ni ya kuma swa ku va ze va cinca list se va vuyisa yin'wana ya ku vulavula hi ti-recommendation leya ti-percent na sweswi na mina ha ri ka xivutiso xa yo ku ni helele kwini and a swi vula yini nhlamulo ya kona na sweswi a ni yi kumi va i va mani hi lava va Giyani Sports Art and Culture hi lava sports xa Giyani la se nhlamulo a va ku ri yi ya kumeka mi nga seli ku hundzela mahlweni hiko a mi le ku ni byeleni ku va i va mani hi lava art sports and culture xa Giyani hi va ka art and Giyani kwihi ka masipala kwihi kwala yi la khale ka palamende la sports sports arts and culture yale ya ndawulo se n'wami ka district a Giyani yale ya ndzawulo okay kambe n'wina loko mo ku a mi apulayela yini a ni apulayela ku ri hamba ku ri timhaka ta ku ri va ka hi nyika mali se na mina ni ve ni aplaya se nhlamulo yi ya vuyisa xisweswo ku ri ni qualifya hi 90%. se ni lava ku tiva ku kusuka laha ka 90% liyani hi yisa ku yini amahlweni se nhlamulo ni nga yi kumi ku ta ku ta fika laha na sweswiwani ku a ni yi kumi nhlamulo ya ku a ni fanele ni ya kwini loko ni suka laha ka 90%. loko ni landzelerisa se va vuyisa list liya ya ku a yi pfali liyani ya ku vulavula hi ti-percent ku nghena leyi ya ti-recommendation ene va tlhela va vula timhaka ta ku liya ya ti-percent yi nga ha kombiwi tinqambi a ti kombiwi liya ya ti-recommendation leyi recommendaka 51 ya tinqambi se swi vula ku n'wina a mi ri lava mali ya endla yini kahle ne ku la ku vutisa kahle sorry ku ni vutisela kumbe mi le kwihi n'wina mi le kule na le Giyani ni le kule na le Giyani kana a ni nge koti ku fika sweswiwani mara mina tanihiloko a ku apply a ve ti applya na mani apply leswi swa ku loko ku ri ku ni humelela i ncini leswi hi nga ta nikiwa xona tanihi tinqambi se sweswi ya fika swa ku ni kuma 90% se ni lava ku ta tiva ku ka 90% hi yisa ku yini amahlweni ene a mina nchumu xa vumbhoni xa 90% yaleyo
ayikho leswi a ni lave ku endla xo nkarhi wa kona bisikeni ku ni khopeleni list hiwa kwala ni nga fika ni humelela kona kambe makankulu sweswi a mina vumbhoni swa leswa 90%. na vumbhoni byikulu leswi ni nga swi vona ka 16 na yale ya ti-recommendation ni vula ku mina lexi mi nga xi khoma xa ku komba ku America list ya 90%. ayikho sweswi ni hava nchumu kani a ko va list leya yi huma vo hi komba kunene ku i humelele so ya swi ta hlupanyana kwalani kambe loko ri ku ma swi kota ku va mi ri la bandstorm hi musumbunuku tanani hi ta kota ku vona ku hi nga hlangana na mani a hi pfuna yini. okay ntandla ku ni ta kwala exitichini musumbunuku botpet ya tanani kwala bandstorm hi musumbunuku hi teka kusuka kwala. okay ni khensile botpet ko khensa mina. thank you. I can't. This is something from Ghana FM. Come mbere mona timena tekupela wara ya kumenar 2020. Namtla 2023. Kwendekeng. Swifana na un'wana nga tsava ni vulavula na yena ni ta ku hetisela xitori lexi loko ni hete ku teka un'wana mingiseri nhleka. Minjhani papa? Hayi na ipfukile ngon'wina. Hi pfukile mina na mkhensa swinene loko mi hi bela riqingho mani mi ri yini n'we? Mina vulavula le ta illegal mining. Ya. Na vona rin'wana leri nga pfeki ntwana wun'we a vulavula hi rona. Hi vonelo ra mina hi leri ri ngo swi nga heta malembe lama ni nga tiviki na ku mahlaya ku swi ta kota ku hela loko va endlisa xi leswi. Hi ku mina na n'wina na van'wana a hi tivi ku loko hi chela swilo leswiya swi nga hi vuyerisa hi yini handle ka ku nyika munhu loyi a fanekele a khomiwa loko a fanele ku khomiwa yena. Hayi hina hi nga chela hi swo yisa kwini especially ni nga munhu wa ntima hambi no dlaya xiharhi nga rhino ni tsema rimondzo a ni nga dyi rimondzo leriya mara ku na munhu loyi a nga ni rhuma ni hlamala ku why ku nga khomi vanhu lava nga rhuma vanhu hi ku loko va khoma munhu va pfalela va n'wi pfalela ku na un'wana a rhumiwaka va khoma va pfalela a va huma jele sweswo ku yaza ku hela malembe lama ni nga koti ku mahlaya. Leswi mi nge le ku swi vuleni a ni tali ku va ka xiyimo xa kahle xa ku pfumelelana na vayingiseri kambe lani ni pfumelelana na n'wina ku le ku tshunguriweni swikombiso ku tlula swivangelo. Hi ku loko a ko khomiwa yena loyi loko a heta ku cela va ku a hi fambi hi komba ku i yisa kwihi. Exactly. Ivi lo a nga fika yisa ka yena va khoma yena va ku a hi fambi hi byela ku i yisa kwihi. A hi ta yi kuma nketani. Kahle na tirhelo phochi ku sweta swiharhi swa timelembe la Kruger. Mina na n'wina a yi dyi timondzi letiya mara ku na loyi a swi lavaka a hi nyikaka mali ni ka xikombisa ni vula ku nghena na mina a yiva. Yes. Mina na n'wina a hi nge tiku hi nga endla yini vana va hina va dyi timondzi mara ku na loyi a nga yi rhuma hi tumbela hi hlota mata ku khale mina ku kula a ku ri na tin'wana. Loko ku ri na tin'wana loko ti ri ni sisini wo hlamba kunene a ti heli ku la ku byewula a nhloko leyi yi sala yi nga ri na misisi ku hlamba loko dlaya n'wana yin'we laya a ti nge heli. Se mi hehla ku yini lavawani maendlelo lama ma ku yisa masocha na yinini swi fana na ku dlaya nhwala yin'we. A swi nga pfuni nchumu khale swibelana ka ha ri tindindani letiyani loko ti ri na tin'wana a va chela diron'wini va chela mati va virisa hayi ku dlaya nhwala yin'we. Leswi va swi endlaka nga ku na varhangeri lava va swi tivaka ku swilo leswi hi hanya hi swona. Ni kombela ku ni nga yi kule mara van'wana ti-intelligent yi kwini yi lavisisa mhaka leyi. Nemetweni papa ni kheselani hambi loko u vulavula ntiyiso loko munhu a ku tekele nsati nge wu teki. Babu bye bye.
ya iti isu leswi va swi vulaka a ni tivi veri ya vo vulavula tisu njhani loko a ku tekelisa timunhu hayi nge u teki tisu walowo hayi na nchumu hi mhaka yini hi mhaka ku ta ve khe ku haleni la bari loyi ni tekele nsati kumbe mara swi kona vhele leswaku munhu u tekeriwa nsati kumbe ni vula ku a ni ku tekeriwa lexi i nga xi khomi voko ku nsati i tekeriwa njhani ivi mi ka mi famba swin'we ai karhi ti njhekanjhekisaniwa siku rin'wana mingisero wa mina a mi ni tshiki ni famba cindani kumbexana mari na un'wana kwalano a ni tshembi mari na un'wana ku na un'wana ku hava ni pfumeleleni mingisero wa mina ku hayikho leswi a mi hi rhume swona namuntlha hi ravuntlhanu leri a hi swi gimeteni kona hi ta hlangana na nongonoko lowu nakambe hi musumbunuku loko hi ku tisela wona nakambe hi ri kwala amasingita mall tsundzuka Afrika Wa Vulavula hi ku tisela wona musumbunuku ku fika ravuntlhanu hi musumbunuku na hi ravuntlhanu hi va hi ri kwala kasi a ravumbirhi ravunharhu na hi ravumune hi va hi ri Polokwane i vuhumelerisi bya ncindani Eric Mavasa i khenseli na Matimu Ngoveni nongonoko Afrika Wa Vulavula wa hela kwala sweswiwani ku landzela nongonoko tsumba na mina na tatana Ike Ngoveni kambe hi ta va hi sungula hi twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta yimisekwini hinkwerhu a hi sukeni yima hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magaisa